If Kenyans don't see me in a presidential function, I want to tell them it's because I am not aware of the function. I was removed. We have no access to the president's diary. The National Government Constituencies Development Fund and all its projects and activities shall cease to operate on 30th June 2026. Tutikana na NHF tuikirerea njero yitagwa Social Health Authority. Tukikinya mwezi wa November mutowe yitagwa NHF gikithirwa kiribo. Kena kayana twathurerea MCA gwikana kome gyo tutethia irwere iya. Mwenda ithile wonu arumwa nje kwenga mama o wikiwa ate kubwa. Inkado cha mwanya muthikiria mwendo Geto FM nontu bakuthina mbere gututhikiria na gutwatambaro indeto cha thaithatu cha rukiri mbita Frank Murimi. Geto FM Nkiama ya mitugo na gukandana na ngukumo EACC negwete antu bairi bara abari arutingo giba county West Pokot nontu botomiri bodo kubombe cha achia mwingi bairi baba mere engoria kese ora wari mwandiki rwang'iniro kithomo kiri county nwe na Matthew Harusio ora wari director wa mantu mambasari balirikana gutumira chiringi milioni 296 na njira indhuku mbecha ira chiathurito ta chiambasari kiri ana barabomite michita kwebombera gatika mwanka wa 2016 bairi baba baliregero gukinyithwa kotini ntugie munde nyuma ya kugwatwa ntugu ya igoro. Geto FM na bunge bara na ntoba kube bara Iswiria Ruto hibainyereti atirwaria rwakoruta amunini wa rais Rigathi Gachagua agiteni rukaya gukinyithwa bunge ni bakarugwa tambaro mubunge wa Mwekuru county ya Uasin Gishu Gladys Bosholei urano awe munini wa speaker bunge nene augite ari tayari guchukuma rwaria ruru hakiuga Gachagua hegite kiunje chiacha cha kwathurana migongo. Rigathi Gachagua, mimi mwenyewe nitakupeleka nyumbani. I am putting you, Rigathi Gachagua, on notice. You are going to be impeached. I can confirm that to you today. And I shall be in charge of that impeachment myself. You know, they here at home, they call me Cheba Muren, Iron Lady. So I'm telling them, don't worry, no one can touch Ruto when I am there. Iwezekani you disrespect ilifanyikana. Rigathi Gachagua, you have been very disrespectful of the president. You have committed gross insubordination. You have violated the National Cohesion Act because you are busy preaching tribal politics. You have committed enough offenses and now we have said enough is enough. We will send you home or you resign by yourself. Geto FM Kagitani wagaku mwandiki munene wa ngwatanira byama bya rutingo giba mwingi Kotu Francis Atwoli na meneretie munini wa rais Rigathi Gachagua hakiuga noe ambirie thina ira igukuyirwa gatiga ke na rais William Ruto. Atwoli urahaye kene na mirungamo yake emirito ya gisiasa augite Gachagua baterie kugwatwa nyuma yake kwariria ngaukano thirikari ni kiri mwingi. Deputy President should be an appointee of the President, not a running mate. Because when he becomes a running mate, he feels he's also a president. President William Samoei Ruto is out of the country and is on top of his car. Now he's the real president, misleading people, misguiding the nation. He must be arrested. A deputy president is supposed to play fool. He's supposed to be, not even to be heard. Geto FM na kiri kaunti chietu turi kiri wenu chiegi mantu machiacha bamwe batongoria kaunti ya Meru are ora wari minister wa urimi Mithika Alinturi na ora wari mwandiki munene thirikari ni ya kaunti ya Meru Rufus Miriti ibarombete siasa cha kwenda kuruta giteni munini wa rais Rigathi Gachagua kurekana nachio bakiuga chiacha ino no achiaraganie nthiguru ino Ndrokaslindian tuida ari nande tweno atongerie embe muno egembe South Korea Rufus Miriti na Mithika Alinturi kuria atongeria bangi nthurune ya Kenya kwebanira na siasa cia kwebelia munini wa rais Rigathi Gachagua tene siasa bakua bariona usieterete yeterwa nacio nthurwe Kenya yo ya mukondo ya yo mwaka yo 2007 onto botethirwa bobu nthurune ya Kenya aite ta siasa kura isi aringiro 2022 kura ingi karingo 2027 wananchi ba Kenya bena na nyingi muno. Kung daromba muno as atongeria beto pa kisiasa.
imathikirie ndi ura kwenda thai antukira bakwenda ikorite rwambi na thina irio nyinge muno cia wananchi kwa ndaromba atongeria betu lea cionthe kuma ward weta constituency weta county weta national katulaitherie thina ciantu na turite ngwira twathurirwo twita kurita ekuthiria werio tethia wananchi ya siasa. Saa hii tuachane na ile mingi ya kuchoma nchi, tuachane na mambo mingi ya kuchamusha nini nchi. Lakini kile ningetaka kusema ni ya kwamba this country belongs to all of us. Akiongela Mithika Lentore, this country is so important, and as leaders we have the greatest responsibility to bring the temperatures down. It is not necessary, it is not worth anything to continue bickering, making a lot of noise, fighting one another when we have an opportunity to serve the country. So let's concentrate na ile mtu kazi alipewa nayo, na tujua ya kwamba nguvu inapeana na mwananchi. Nguvu inapeana na nani? Nkiripotera Geto FM kuma Mung'enti shone bunge Kegembe South, Mbeta Dokas Oledian Toidham. Geto FM. Na bunge ya mwananchi kuma Ntere Chatharaka nimeneretie munini wa Rais Rigathi Gachagua ikiuga egitwa gitambia ciaca cia mpatho indi kiendekithia arutwo gitini na kanyaga kukunengero Minister Karia Bondeni ya Nthiguru Professor Kithure Kindiki urawigagwa haumite Ntere ino. Muriungi Makunyino imwandiki ndetwetu kuma Ntere Chatharaka. Ndiongana miarira munini wa Rais Rigathi Gachagua gwethera tekeri unga gake miare gicigoni bya Gikuyu. Ile mtu ya mlima, watu ya mlima mko wasiguza mlima. Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia State House kwa sababu ya kura zetu. Mkwenda Lyoguoya, na sisi watu ya hii mlima ni watu werevu. Neonekete kuthuka botare bwaga na kariba Tharaka araba kiare tongore wa bunge la mwananchi baugete miaruto eno yo kabira na kuoka ni migongo etibati kuma kire mutongore to yabati ko igwari mutongore wa Nthiguru ngima. Tutona baji president wa Kirima wageri kuthiuruka Mombasa, Ramu, Busia, Angako, Nthiguru yonthe ya Kenya ugitethagiria munene wa Nthiguru wira tiko twakirema guka gwaga ndo akire by the way tikirema ni uri ende mathiragu Kithurai no Kenya. Watu wa beach Mombasa wanataka naibu rais, watu wa Njangwa North Eastern wanataka naibu rais, watu wa Rift Valley wanataka naibu rais. Wewe unachunguka hapa ukisema watu ya mlima endelee Kirimego kunani yatemiro mitembe tene okiro makala okuga nukaritie Kirimego kareti kireko na komwira ati batikorokera ngoge ciake ta munini wa rais tiga gutwetherania njira ni ugitwiraga bura ukuruthwa na bando tie muruthe muntu arugama kindete na muntu murume na ubati kwegwa ogicugurikagira baraba gwimpeach tio wananchi twaringire kura na tutie na capacity ya gwimpeach naibu rais kabaro yambe kinye munene wako auge wono nukuruta ngui bwega kana tikuruta ngui bwega na muthe kwendekithe kuigwa Gachagua na karete tare metugwira rwari rukaya kwirwo mbungeri na karuto geteni waziri Kithure Kindiki athukie mwanya uyu abunge barethi bagwimpeach wenuke na no ntugitege gukiarega Kithure kwa Kindiki ikinenkero Kithure kiari yake menya kithikuthukirwo mtungi na agwaisan wegwa gitikirari kia Mount Kenya wegwa twe Mount Kenya emwe Mount Kenya East nenenkero gitigeku turiuga kirema no ntukiarekirwe mite ya kurangwera mega turenda kinenkero mtu mwegora kanda mitira ikare menyera rutuba na kuye mbura na mtoju tungi ikithurwa Kindiki kuthurwa Kindiki nwe tukumnenkera njara yetu na no tukuigira njara kiathi atemira mite ya thira kia umangu githurwa Kindiki no akamba kwanda mithithi ande mikema ande menywa maje ande migonga na mirancha kingoruje rugwata. Kiripotera Geto FM kuma Ntere Chatharaka Beta Muriungi Makonyi Geto FM. Na tukithi na mbere na ndeto cietu ni ombito ni rutitwe kiria kurubara bathange kagwane kurubago kuibaragia dira mantu mathukite michiago iri njira imwe ya kurigiria mutindiko wa mathugania urakainge wigagua ukitigira akurubaba iba kuyukia matagaria kana mantu matabateri kiri uturo bwago indeto ere thuraniritie mwandiki ndeto yetu Henry Gatobu.
Chibo munene wa location ya Kibireche Miriam Karamburu Beni aduga mona kwithirwa antu batwire kumenyie kuru akibaura wa niendo bao arume kinyabo ibaura gwana gutigwa na ngurario ni ekuru bao nuri akibobakiraga na manto ja gender based violence mbere mono antu bauga ekuru akibo bakuurwa lakini bukare bwije akuru ibakuurwa na arua no menye thine mukuru wa atumba kwaria mukuru athithairwa manto amai mwekuru agakira agita na mbere na gutari ori mwantu bakwambiri kurwa mission ni untu bore muturire jomi kuni ora nkwana ntuko cia na arua ana betu bareta bakagurana rimwe batikinyitie miaka ikugurana bakogira maisha na rira bagurana tuge bagweta bagia mwana maisha jageta jakiuma au niondwa ikwambiria cianja kumane na jaja achibo Miriam netete mataro ja muno kire arume achuga kwena batego ciaragia riria mantu jatibu imeshine yao ni untu bamwe bakura gwa imathugani utheri mukuru ethera mwekuru okwena mantu atibui kabe inyoka aria antu kwa na stress no ntu baraba ingi nya batumba iku ciareria mwekuru wana wa umete saruni kanete gikundini akarecia mukuru lakini mukuru ekuru betu ibeje gweka secret kwa akuru tukuga uono ntu bote gugukeni nyagi njeku ukaria no ntu itwanete nyantu baba ingi bagichiuraga no ntu bakwitha bate go speak out na mathina maingi atiaria kinyore muikwira munene ora bwenwe itawe chwe pastor wa kanisa nikendo kamwira na ndiri mataro jaoja kimwanya kire bare kire ngorano ora mpomba kuromba kiendo aici cianja mwekuru na mukuru ingwite kiantu ria baguranire beja amwe no monka mantu jeje chakura kwereano tafadhali nkubaromba bugakarandi ukwa mwekuru na mukuru bukaraniria thine ikathira no nturia burwire babwi bumisa mwana ojo na mwana innocent na ugejotega njere ina thiri kinyana bau inya omenwo na be na thiri itutigane na andu acianja antu negeto FM kumabore ni nie Edwin Gatobu Geto FM na muthia mwingi ntere cha makengi wandia mwembe ibameneretie bori chibaraba gukaria kirima gia kera bakiuga wigitwe bakibathangi kena njira ya kuthwathungira nyomba ciago bakiuga imakara baguceria indi bakiuga kabaka bengatia kethero batitiga mitugo eno Kimathi Ntomero na guturikiria na riboti eno no kegwe kinyingira no kamanya nenkabe bantu batega amaruro makare kirende kya makengi wondi ya mwembe ne baokereta na kumbudwa baba polisi kakirema gya kera hate thaino kera kigarukita nyomba nyanto bakwanga iko burune bo hati ukarenga kamote mugondani waku na wena rutha rwa thirikari ukarukundo rwa thimure ino polisi ria tera tumakara tukababa karingire gurube gwetene makerema aikanda thukirwa makara makwa mbigite nyomba mbethetia ngiteta kamote na mbereta mutongole wetu na nenkera rutha tutiena gintu kingi ya kwendea twirana cukuru apolisi bakirema ngunya nyanya cionthe batantigarire nya tukatwande be ubaugatire katutigarire mwekoroywe akathia ndia gorega cabunya thambe mbiro batantigarire nwambi polisi ya polisi tino irejire ainjelu itekumenya na polisi polisi yao ni nyombe ya mtu kuingura nyombe ya mtu kuruta makara kamudigira kaina migwa kai mundani wakwa ndabanga kamutiga kano ndo ndari kulema ganko muntu anjala ndabanga gandi karutempedi mbi tukaratwa kwa oyine ndadia tukaratwa kwa ngura na tumbeu akabejire nya na ndedirwa ntenguo nkirambaga ndedirwa ntenguo mu polisi akinyire murango na gutonya nau ende thirikari nune twera kana wewe kwegwa kabandikire antu baba gutuchumbura matora ni batabathira na kirema kire bathiano ndari mu polisi wanga matira tunde amba hata mama we neja kukupiga balethi bakathi kwendia akuga ona terwa makarake bara tonya gukurugusira nyomba be gwetire makaraba guswa bali mbuthukana into jena kathomba bakathina jo batonyire kuthukia uki na uki ni ntegete miatu wakwa mundani gweu wina sheria iko ya kweja kuna nyomba ya mtu baba gutwangaikia akuga rwekana ni rwekana baguka muno amurunga merinte to jamithito na kirema kaunti Tharaka Nithi unamenya ati baba ndi kuringatia makara kirema nitweberwe bona mpwebu kumbikika ako kaumbika yumia gikika batweta musemanio batuonie foresta wetu andikitwa no na kethera andikitwa mici tumiandikitwa micie tikirema thirikari no mwanka ikire miaka nuntu mtu onde rungu rwa sheria kiripotera Geto FM kuma makengi gicigo bunge kia Maharambita wa Kimathi Ntomero Darika ni 15 cia kuruka nyuma ya thaa ithatu cia arukiri ngekira kathanta gunonga kuririkania garuni ukegwa igicokera na Frank Kabete hamwe na Muthaura Njogu mbeta Frank Murimi
na iu nĩcio nteto cietu ajagetu FM tuthikirio rintere chonde cha